Ya, shaya. Awuyingane enyuvesi nginesibindi sokwenza ngathi nazi yonke into ibiyenzeka phambi kwamaphilo wenu isobala ngathi imfundaze ayikazi iphindeke kathi ngenhlahla ngiyamazi ngamfunda ngenkathi ngithi ngihleli intombi yangalo ningibona ngithuke nje ngoba ngiyazi ukuthi indaba kwesinye isikhathi ngicabanga umhlabathi ngithuke ngale ntambo ungumantana kumina namafuthi bese kuyangicacela ukuthi mina nginomncintiswano ukuthi ngibani ogqoka mhlawumbe yithi amapolitiki ngizokwaya ngizokungena kweminye manje kufika lokho ukuthi ngigqoke ibhulukwe elilodwa nesonto elandelayo igama lami lizoba sematheni ngindaba nasenyuvesi phila leyo nto bazongizunguzela ngingibhulukile ngibuye futhi ngicabanga ukuthi wona nomhlabathini osukayo iwona engadalwa ngawo ngithiwa kanjani umhlabathini adalwa ngawo mhlawumbe yikho linamabhadi nelinye lingabe besiyafakaza yonke into yenzayo zidala kunesivumelwano eshikelana endazi kumubhalisa ukuthi bazokuphi imali kwazi ukuzibekela ukusifundile manje sibuye samphindukela isivumelwano mina ngazi ukuthi mulimo ngabhekale hloko nomlimi wethu thina masokalubele ube yindlukusile abadala babeqinisile ingalo yomthetho kwazi ukubona ukuthi intinazinasibhekela ngempilo yikho namhlanje ninesibindi sokubuza lo mbuzo bekuba ngcono abantu abangafuni ukukhuluma imfundo njengobabuze nibe ngingabasoli phofu bani ngendlela igaba lokubhala impilo kudala kuyidlule sashoda bamebe ifuna lokuphela kwethemba uma kwenzeka umphefumulo wabo ufuna ukufa ngifanele ngingabi Sama kakhulu.